Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga chair tu Lucille Chanhimi INHMUN lo rampek CHUNGCHANGAH settlement officer revenue department chuan hetiang hian HRIATTIRNA at CHHUAH PLLZ settlement officer Serchhip district chuan village council in INHMUN lo ram an pek CHUNGCHANGAH hriatur chu hrang hetiang hian HRIATTIRNA at CHHUAH ani INHMUN lo rampek CHUNGCHANGAH village council ten THIL hriat tok lo nein an thu nei na tur an hriat lo ni in alanga hemi awang hian hun chen khata harsat na tok po an thin ni a hriat ani heti ani awang hian village council in INHMUN lo rampek CHUNGCHANGAH hriatur kan hantar lange thingtlang KHUA revenue department in survey ala nei lo na a village council hian INHMUN a petheia chena atana ruwa man huam chunga chau mamo tak le an khomi nge hne chau pek tur ani a heng INHMUN VC ten an pek hi mumal taka village council record book a chuile thei ngei turin chinchia vek tur ani revenue department in survey anei to na KHUA revenue town kantia te hi chuan revenue officer chawin INHMUN a petheia rule number 14(2) of Mizoram Land Revenue Rules 2013 village council in INHMUN lo pek lo tur ani DC SDO civil le BDO te chut muna chuan land committee chairman hi VCP nilawin DC SDO civil le BDO te anni a anni shat puina tel lovin VC10 INHMUN recommend na lekha lo pek ngot lo tur ani a DC SDO civil le BDO te chut mun nilawa INHMUN deal tu an recommend ani po in SAWRKAR changa pass pek ani ma chuan nei tu anga ngai tur ani Land Committee hi INHMUN lo ram petu an nilawa amamo te deal na chu department lamin ati tur ati hnuwa lo enpuia an mamo dan te hriat puia pek tlak an ni le ni lo CHUNGCHANGAH comment siam tu tur an ni Land Committee hi VC hlang chau omna committee anilawa department shang IO tele NGO le political party IO te po member an ni ti hriat tur ani rampas ti nun le na atana deal na po settlement officer hne na thelu phot tur ani a achulanga verification ti fel hnuwa report chu land committee chairman hne na thon tur ani mi in INHMUN lo ram aron dilin revenue wachangin te sak anni awangin kha INHMUN lo ram an dil kha anei tu ni na nget an nei ti na anilawa approve ani ma chu nei tu anga in ngai tur ani lo LIRTHEIA CHESUAL TANPUITU tetan SAWRKAR LAIPUIIN LAWMMAN a BUATSAIH Nisom panga October sang nisom hi pakhata changa manchan turin SAWRKAR LAIPUI chuan LIRTHEIA CHESUAL na tok thil hlo oma ding mek te TANPUITU tetan LAWMMAN a BUATSAIH thara herwa manna tharming hi scheme for grant of award to the good Samaritan who has saved life of a victim of fatal accident ti ani a LIRTHEIA CHESUAL na rap thlak fatal accident tok manhmu taka chanpui ngai te chanpuia nunna chanhim tura in pe phal tura mi puite ti phurna pakhat ani mi tu po LIRTHEIA CHESUAL hlo tak tok fatal accident tu ten chanpui na le chan chhuana an hmu thwai theina na beitu ahun taka damdo in panpuia enkol na anton thwai theina na thok tu ten he LAWMMAN hi an deal theia CHESUAL na hlo tak fatal accident hian hliam tuar in zaipui major surgery hial ti zui ngai te damdo ina ni thumtal zui ngai khopa hliam te thwaklam hliam tuar te le hnungzang ru spinal hliam tuar te anni CHESUAL na tok ten chanpuina anton thwai theina na mi in police hne na asia tir watani chuan doctor ten hliam tuar te an indik vek hnuwa police ten chanpui masatu ming address phone number le thil chul dang te chuan le chanpuina na atho dan azia na tur siam sa mangin azia kanga district level appraisal committee district magistrate chairman na committee a copy a thelu tang chutiang bokin chanpui masatu chuan hliam tuar te chu rang taka damdo ina ashwai ani chuan awa shwai na damdo in chuan chanpuitu malak na chanchin chu police station a athlenanga police station chuan achunga mi ang chiak hian form omsa chanpuitu chanchin le na thodan chu azia kanga district appraisal committee a bok a thelu tang district appraisal committee ten LAWMMAN dongtlaka an ngai te chu state level authority a an thon chin anga state level authority chuan online mangin LAWMMAN cheng sanga thlengin alo pechin don ani Shechiang du tan Serchhip SDO Sadara Zofia thei ani a Ministry of Road Transport and Highway website a te po en thein a ani Serchhip district ta COVID-19 HRIKAI an tlem zela nimin tlai thleng khan HRIKAI mi zali somkwa pali an la
Thamasa toblama Serchhip district ta COVID-19 shikai mu chwa na sataka anpuna wanga district shang zinga shikai en kollai tamlama panhina din munte Serchhip district in alwa nuwa tuna chuan shikai en kollai hi antlanhiam ve shachit zela inrinni khan shikai mi somnga panhite en koldam ni in nimin khan mi pariate en koldam anni vele a heti hian nimin tlaithleng khan Serchhip district ta shikai en kollai chu zali somkwa palini in Mizoram district shang te zinga shikai en kollai tamlama pathumna din mun alwa vele ta a Serchhip district ain aizole lunglei district ta shikai en kollai hi antamle to zok ani Inrini khan Serchhip district ta chunat laboratory a sample en fi achangin shikai mi pakhat mu chwani in new Serchhip mi ani a rapid antigen test mangin shikai mi somni pakwa mu ni bokin Serchhip a som pathum Thenzola pasari chiatlanga pali not LAIPUIN pathum le kang hun sauta mi pani te ani a nimin khan shikai mi pathum mu omin Serchhip chiatlang le sial hau khwa pakhat chewan ni heti hian Serchhip district ta shikai mu chu sangli zanga pakhat ni in anzinga sangthum zakwa somkwa pali te en koldam anni to a en kollai zali somkwa pali le shikai boral mi som pathum an om to a tun thla a ni sari kan man to chungin shikai mu zanhi somriat pali le en koldam zathum somnga pasari an om to ani Chief Secretary Renu Sharma in voin khan Governor Hari Babu Kambam-pati mu in THIL PAWIMAWH shang asoipui Chief Secretary Therapy Renu Sharma chuan voin khan Governor Hari Babu Kambam-pati chu Raj Bhavana ahmua Chief Secretary chuan Mizoram SAWRKAR malakna shang le THIL PAWIMAWH dangte Governor hi asoipui ani TLABUNG KHUA kumza somnga na LAWMNA Speaker Pulalrin lian sailawin HMANPUI Voin khan TLABUNG khodin champapha kumza somnga na LAWMNA program chu tlang lian mual TLABUNga BUATSAIH ani a Mizoram Legislative Assembly Speaker Pulalrin lian sailaw chuan khwalian ni in LAWMNA program HMANPUI TLABUNG kumza somnga puala BUATSAIH souvenir le khabu chu speaker hian atlang zar ngalba ka TLABUNG helicopter service bulchan thwai ani tur thu apuang bok ani Bill to MLA pu nihar kanti chakma chu khwalthleng tu ni in INPR Minister Pulalwat Kima PNE Commissioner pu HLL engmoi le official dangte telin TLABUNG le ache vel khwa mi chanem takkal khomin LAWMNA program ro pui takman ani Pulalrin lian sailo chuan Mizoram history a hmun poimo taklwa tu TLABUNG khwa in kumza somnga na lom theidin hmuna an om chu alom pui tak zet thu soin mipui kal khom te chu seskui centennial celebration chibai abuka TLABUNG chu khoro pui tak Mizoram kot chwa masale chanchin chashil na hmun poimo masa namshang in unaw taka chen hauna hmun ani te in hun local zel tura po changrwal taka ke pen tlang zel turin kal khom te atsa ani Chalai te hnena fuina thu soin TLABUNG khwa din hmun choi kang zel turin mo phurna sang tak an nei ti shereng chunga zirna konga theitop chwa rui hlolaka filhim turin atsa ani Speaker Pulalrin lian sailo chuan kanram economy chanlen zelna turin ramdang nena insum don ton na ti mason apoimo takzetani ati a hemikonga kan state mason na turin ama ngei po in theitop alo chwa chin to thule Bangladesh na insum don ton na tur buai puin Bangladesh a voinga kalto in Bangladesh Prime Minister nena alo thlen to thu asoya korpui chwale a chevel so international trade mun pui poimo tak alani chauzel dona hei hian kongshang shangin mason na ala thlen zel don ani ti in he sum don mun pui ti hlotling tur hian TLABUNG le a chevel mi pui te malak puya asom ani Bill to MLA le khwalthleng tu ni bokpu ni har kanti chakma chuan TLABUNG tana ni poimo tak kumza somnga tlin LAWMNA Assembly Speaker Pulalrin lian sailo INPR Minister Pulalwat Kima official tele local zongsong te alo loma TLABUNG le West Ripui bial amason zel theina turin achunga cheng mi puite changrwala theitop kan chhuatlan na chula ni te in mason na tlole dai rei nei zel turin mi puite tho ho puya asom ani voin program a hian TLABUNG le ache vela cheng namshang ten an namlam te entirin program ro puile hlimom takman ani a Mizolal te kutachanga Mary Winchester zolu tila let le tura British Sarkari na rontir thangliana Lieutenant Colonel TH Lewin Swan khotlang tuipui longlenga ron chawin November ni kwa sang khazariat somsari pakhat khan TLABUNG khwa hi alodin ta ani LAWMNA program manzwa hian Assembly Speaker Pulalrin lian sailo le ama zui tu te hian Bangladesh nena kan insum don ton na tur korpui chwa ICP Trade Center mun antlo bok ani
Vain Khan Home Secretary HOVIN VIJAY DIWAS mandan tu rel ani India in kumsang khazakwa somsari pakhat indona Pakistan anhne ni champa VIJAY DIWAS lomdan tur Vain Khan Home Secretary puwanlal ngai saka IAS HOVIN office chambera rel ani VIJAY DIWAS hi December ni somparuka kumtin in lomchin ani a India sipai nam chantu te zana chibai buk chin ani Kumin VIJAY DIWAS lomna hian Aizawl Treasury Square War Memorial zana chibai le pangpar hlan ani dona Governor le Chief Minister baka VIP dangten zana chibai le pangpar hi an hlan don ani VIJAY DIWAS pol hian talk show BUATSAIH ni seti in Home Secretary have a meeting hian arel boka heta hian indaupuya tel sipai ten hun an hmang don ani VIJAY DIWAS pol hian Governor thucha puan ani bok don ani Vain Lamkhan Hachal District Taral Tlan Lubel an omlo. Bursap office at Sinsia Danin Vain Khan Hachal District Sunga Myanmar Buaina Avanga Mani Sahim na Zong Lubel an omlawa Tundin Muna Hachal District Sunga Myanmar Ral Tlan Mi Sang Hisom Kwa Paruk an Ommeka an Zinga Hian Sung Kozali Pasari Antel ani Kushang Shang Som Patnia Ral Tlan Te an Luta Thingsaya Zaruk Somruk Pakhat Serchhuna za som kwa patni BUATSAIH za som nga panga HRIATTIRNA za som sari New HRIATTIRNA zali somruk patni tarphawa som sari South Chongtuya somni panga Khoshiya somruk patni Tuipuidia somthum panga South LAIPUIN pariat Aithura sompali LIRTHEIA som pakhat le hnathiala zanhi somthum pakhat an ommek ani People's Conference Party General Headquarters chuan thuchwa siamin tuirial biala ZPM vote lo tu musit tu te andem te ansoi an thuchwa siama tuirial bial assembly by election nei zota ka ZPM party che chiat na chu mipa ngai lo le ngai dan thlak zung khosak harsa ti wanga pulal du ma ZPM leader ina pu ngot mai hi PC party chuan kandem hle ani anti ZPM leader pulal du oman tuirial bial by election na ZPM vote lo tu te chu mipa ngai lo le khosak harsa jok ngai dan thlak zung tok vel leka asoi mai hi tuirial bial mi puite mu sit na le tham lo na lian taka PC party chuan kan ngai ani antibok hetianga tuirial bial mi pui tam jok ten ZPM an vote lo wanga mipa ngai lova chwa ringot mai hi rambung khatchwai tu ni tumtan chuan a om lo hlea PC party chuan kan ngai bok te in thu chwa chuan antar lang ani Kan Chief Minister le MLA te hi pathian china ne na ramrong bol na thok an ni te in pulal chandamaral te chuan asoi Vain November ni riat asang ni somni pakhat tho chan ni hian COVID shipuya wanga kum khat le thlasom zet chung in khom nei to lo mizo namrun chung in khom chu nei chan le ani pulal chandamaral te School Education Minister chuan he huna hian thu soin kan worker te po shipui wangin kan in khung rei to hle a in lom lu na nen hun bul thatak vuina kan nei thei hi alom om hle a ro pui katitak zet ani MNF chu a intinei tu apiang ta ani a kan sha cheu angin shipui chuan khovel India le Mizoram thlengin na satakin minwaya kan state big phei chu ramri buai nen economic block 8 nen a in kop ngala Myanmar lam kan unaute an politics buaya wangin asangtel an ron tlan sia a hun thim le hun har sakara po BUATSAIH vokpul shinen lam aleng ani ati hun thim le hun har sa kan tola hian shwai tu chatak Chief Minister kan nei hi kan wan nei hle a kan Chief Minister zom tak po in asoi to angkhan COVID wangin chengwai bel se sang hi zariat zet central changa kan mu theilo chung po in eile bar kolphetha tuile thil dangdanga har san lian tham em tok lovin kan oma kan ho tu pa ber hian pathian bel chungin ram ashwaya ading le veya po NGO le ko shan shwai tu te amang thiama achutpui ministry le official te amang thiam hlebok opposition ten social media kan ho tu te hi beichin ma se an hi ngai lo ramri buai kan nei lai khan kan ho tu te afan the angin an fana angul a per huna chuan kan CM le ho tu te hwai senjia alo lang ani kha kan ho tu te fin na le ro puina khan kan ram hi ati za om ani puchan te chuan ati pulal chandamaral te chuan COVID chungchang soinon le in mipui an phun na sa a media SAWRKAR in beina na satak atoka an khai khom na chuan COVID wanga thitlember state kan lani ringa symptom nei chau state danga an test lain keini chu contact tracing nen kanin zui na sa a kanin mu tam pha jok mai chau ani kan Chief Minister in tho hauna cha do thleng asiam thiama
Mimal NGO Kaushan Sarkar na thokten CM Relief Fund ta sum an chunglut ruia amandan la NGO Kaushan le official ten langtang takin anrela shipwidaw na konga hian ati chaber state kanni ati chungin khoma hian pulal chandamaral te minister chuan puwanlal soma MCS retired chon puiveng aizol chu MNF a alomlut ngal ani lomlut chan thu soin puwanlal soma chuan sangkha zakwa somsari panga kuma MNF a hian lolu to in LMG te po kalopu ve to china kaluna po Z battalion ani a lekha kazir chunzom leta ani sarkar na shang ga thonu in kumsang ni somkhan MCS a kalut veta ani hepola kalule chan hi kumsomni chuang sarkar shang kashon nu in puzoram thanga kai shwai sarkar hi lalpa lamaril ruthemi minister te po nuntlom tak anni te kamua mizo nam shang inzom khom du party ani a thuthlung so son velo nget takading ani a ram thuthlung veimi kani a chungte awang chuan he party hi pathian le kan ram tan ti tu party ani awangin kazom ani ate Hehun hi puwanlal zoma vice president in kai shwain pusilal ton vela general secretary in hunser amang ani Voin November ni riat sangni somni pakhat hian ZPM chuan party conference hall a mithar lomlu na hun an manga hehun hi pulal biak zama consultant in kai shwain PRD la rammoya PSC member in hunser amanga Dr Kenneth Chongliana vice president chuan mithar lomlu na le thusoina hun anei ani Dr. Kenneth Chongliana Vice President chuan kumsang ni somni pathuma sarkar thar siam turin na satakin kanbeya kumrei lote chungin kan party inhma ason MMA party palichia Mizorama sarkar na siam thei an oma hengzinga party patni MNF le Congress te hian kumsom thum chuang ram an shwai chung hian masona chu an thok ve me umaya ama ero chu kan chen om state te masona kan ngai to ero chuan rual o ana MM ani ZPM hi alodin tira changin atluang maya kumsang ni som pariat in thana po bial pariat lai mai kan la theya chumin hnu lok AMC in thana po kan rin a in seat kan la tama Serchhip by election a phei chuan be sei phak bakin kan candidate in hne na achangani ati a zoram mipui hian party pahni in chok reng mai hi mipuin an kham to a athak tu tur kan du to ani ZPM party hi achang duang a policy kan nei cha a shwai tu kan nei cha a athli atle meka kalphung thar mipui sarkar apiang don ane muntina unit thar ading chamsi a heng kan unit thar te tlo tur hian hunrem chang ma sabera kan jin chuak don ani atibok eile barle khosak phunga kan chenom state ten min chan san vek to a kan hiam bik ani sarkar lam kan shon to te chuan mipui ta nilovin an party ta na an thok china kan ni tur ang kan ni lo pha ani kanram timhason tur chuan revolutionary change angaya ram shwai tu te hi andang lam ngam angai ani work culture thar kan mamoa chu taimak ani chumi tur chuan a ho tu ber a taimak angai ani atibok vo in ZPM alom lu thar te chu pu h lalrin omaram tharveng pulal ram wan pu MPYCC ex vice president ramhlun south aizol tlangwal riliana chinza republic veng te anni khatizom kha chanchinthar kan ti chwa thei te chu ani